cenah mangga. Akan haji sorban paling palit nama kacilama Asik. Mangga pengantin akan haji sumangga cali Ibu Hajar nyanggakan mah Kang Haji saya akan haji sorban paling paling nama Kacimbalaya akan haji semoga Kang Haji saya kasopondo kasopanja kasonaroyong kajalan sono mondo sono manja sonopa tepu di jalan kasopondo. Ayo cenah Pak Haji pengantin ayah kebekelan maju sore cenah Pak Haji sono ngajan hemat kesayangan ngobrol di jalan asik Pak Haji ayah keluarga besar si pengantin mamagan pacarnya Bu Hajar ieu pengantinna bekelan heula ditarik heula cenah Bapak Haji ayo ayo sorban kali sore gerak kodok Pak Haji ayah akan haji ayo pengantin sorban paling ayo Pak Haji kaci kami akan haji kunaon balik ditarik cenah Pak Haji ulah osok hiji deui atuh Pak Haji dengan nyeri kasopondong kasupanjang kasungaroyong kajalan odok sono mondo sono manja sono pa tepung di jalan pengantin Pak Haji pengantin hoyong nyawer kumaha oh ayah asik dah aye ulah luhur deui pengantin aduh iya sang istri ayah bekelan atuh kasep atos atur nuhun joget Pak ayo Haji kene Pak Haji sareng